sayinani ngisho nalabo abathi bayeseka ngamanga abawaziyo nabo baphungathekile bakhaliswa ama-ambulance babe beyingqubo zey'ndongeni futhi sekuphela kwingonekane kanogwaja kuthiwa wathi phe waze wangiveza phela okwabo-ke akudokwe likhayelwe thina lelo sikhathazekile ngesinqumo senkantolo ngoba siyasikhombisa noma siyasikhumbuza ukuthi inqubo isystem okudinga ukuthi sihlezi sibhekene nayo singayikhohlwa kayikashintshi ukuyo inqumo ikaWormsley izule declaration afika nayo ngempi ngemuva kwempi yaseSandral lapha babezosifunza khona besitshela ukuthi nxa kukhona umnomzane kwakusathiwa abanomzane ngingasho ukuthi amakhosi kwakukhona kakhulu umnomzane osehambele emhlabeni ubani oyolandela kepha bese bethi isinqumo sokugcina siyothathwa yithi kusho kona bengabokufika basiqonele kanjalo nxa kukhona isilo esikhothamayo umndeni uyohlangana nje umndeni ukhuluma okukhulumayo kepha ekugcineni isinqumo siyothathwa uhulumeni siyazi-ke ngalowo mlando lowo buningi ubukhosi obonakeleyo kwahlala abangafanele kwathi abafanele bachilizwa ngoba ukholelwa noma bebonakala ukuthi kabanawo umqondo wobazima zabaphethe siyakholelwa ke futhi ukuthi lesimo esibhekene naso yiso isimo esifanayo sesikhulume kakhulu loludaba ngayo yonke indlela namhlanje kasifisi ukuthi sikhulume okuningi ukuthinta nje amaphuzu omlando aliqiniso siyezwa kuthiwa makuhlanganwe manje okunye okuqala ukuthi ingonyama uzola magwala enkantolo wayengayile enkantolo ukuthi enkantolo ayokhanda umlando omusha noma ubufakazi obusha noma ama-facts amasha kepha yayiye enkantolo ngamaqiniso akhona esiwaziyo abawaziyo nabo ukuthi inkantolo iyoxazulula manje-ke isinqumo senkantolo kasiwashintshi lawo maqiniso esiwaziyo namanga nobugebengu nokungenelela kwepolitiki odabeni lwesihlalo nansi-ke impica abadala lapha ekhona sitshelwa ukuthi uMdlobombane wenza incwadi yamafa yokwaba ifa wase efaka umntanenkosi njengendlovukazi manje-ke okuliqiniso ukuthi isihlalo akusona esomuntu oyedwa nohlezi kuso usuke sisingethe ngaleyo ndlela awukwazi ukuthi wenze incwadi yamafa ngalokhu okuphathisiwe nawe ongekhona okwakho okunye nokubuhlungu kakhulu ukuthi kaZulu kasinawo umlando wengonyama yowesimame kakaze kwenzeke bayabaqamba kamanga besho indlovukazi ukaMsweli waphatha wayebambile ebambele uMamongo esekudingisweni ngokulwela lo mhlaba lo wakaZulu manje ke nxa kuhlonzwa kanjalo
ngiyacabanga court judgment indathele ezifundile kaningi nabanye bayifundile siyibona izo buyekeza lentimbothi le kaMadondo yaseMgungundlovu futhi sineshwa nabendlovu nakuZulu neshwa ngoba uMadondo lo simbone selapha emkhosini womhlanga sezothiwa kusho sezongena ekommitini elithize la eNdlulamithi bese uthula lo kwenziwani lapha saphathwa ngomthwebebe emehlweni manje ke lokhu ukuthi bathi babechaza bathi uMdlokombane wabeka umntanenkosi yena wenza incwadi yefa wabeka iNdlulamithi nanga ke amanga alokhu amanga oqala ukuthi baphinde beveze bethi cha wabekwa njengebamba bukhosi kukhona lesi sinqumo lesi sikaZondi ukhona wabekwa njengebamba bukhosi kuthe nxa esebekwe njengebamba bukhosi yena ebekwa uMdlokombane yena wabeka iNdlulamithi nakho ke uzoyibuze ukuthi ngoba sazothi phela einkantolo kunenjula buchopho eyifundile zajula zagogoda ngomthetho yini obese bedidwa into nje ye common sense kanje asikuye ukuthi umntwana enkosi indlukulazi imbeke njengebaba bukhosi ngayikho lonto amanga alihlaza sasikhona ayikho into engekho kulungile babambelele kubo okhona enkantolo okokuqala umthetho okhona njengamanje uthi uqale uhlonze ozohlala section 12 balo umthetho 3 of 2019 uthi uqale uhlonze ozohlala nxa kufumaniseka ukuthi lo uzohlala useyingane bese kuhlonzwa ozombambela nxa kuhlonzwe ozombambela bese lo ozombambela enikezwa onke amagunya ngomthetho kaHulumeni bese umthetho uthi leyo ngane nje yaba neminyaka ewu18 bese Children's Act yaba neminyaka ewu18 lo okade bambele ukhahlelwa isystem automatically ngalo ndlela la kwaqale kwa umntana enkosi wathiwa uhlonzwa njengebambela umbuzo ubambele bani sambuza lo mbuzo sabababi kwaqale wahlonzwa yena njengoba besho nasenkantolo ukuthi ngempela siseshweni eNingizimu Afrika manje inkantolo ivele iqamba amanga nje alihlaza angekho into engahlangane ngoba izigqobe ingubo yomngcwele yokuthi inkantolo kepha hleze kufanele sabe siyibuze futhi siwuphendule umbuzo ukuthi xa kuyizinkantolo ngezobani zimele bani zenza umthetho kabani kuthiwa wabekwa njengebaba bukhosi waqala wabekwa yena njengebaba bukhosi umthetho ngapha uthi uqala uhlonze ozongena icathulweni nxa kufumaniseka ukuthi usengane bese kuba bebaba bukhosi angithi aboshela isichathekile kusuka nje okunye lowo osehlonziwe njengebaba bukhosi na lo ohlonziwe esemncane bekubaba bukhosi
lo sehlonze njengobaba Nkosi uzothola isitifiketi esamamukelayo esiphuma kuhulumeni uphume kuyimemezelo kahulumeni government notice ngokwesifundazwe uyokwaziswa indlu yobuholi bendabuko esifundazweni wonke lokho akwenzeka lana kulolu daba esikhuluma ngalo ake sithathe ukuthi ke ibambela negunya lokuthi libelele umuntu siyazi ukuthi kaninalo lo mathiwa ke ibambela linalo igunya ngesikhathi umntana enkosi ebizwa abanikazi bakhe wayengakasithole so certificate sokumamukela wayengakaphumi government notice government gazette lo lengakaphuthula udaba lakhe engakabiwe emakhosini kwenzeka kanjani ke ukuthi bese kuba ukuthi yena wabeka intimbothi amanga oqala nokugcina enye intimbothi nenkinga esibhekene nayo yokuqonelwa esikhathini lapho sisesiphulekile ilolu daba lolu lokuhlonzwa wahlonzwa ubani ngoba kahlonzwa ngayiNdlunkulu manje bekube kuhlungu ngase kuziwa eNdlunkulu ufanele ukuthi izinto zenzeke nje ngendlela engenzeke nje nasemzini wendoda indoda nje yasesibongweni sakhe siyazi ukuthi emzini othize wesibongo esithize nakhambe ubaba wekhaya kuba abafowabo abasondelayo bengamele bese nxa bengekho kuba abafowabo ngokomndeni ukuqokothisa lokho kuthi nxa ingane ihanjelwe isisencane bese kuba umfowabo lo osondele noma oqondene oma nayo la ijame ngomkhondo phezulu kwaliba kayise umfowabo manje kulolu daba laseNdlunkulu yini abafowabo bengonyama nomndeni wayo bephucelelo lungelo baqhamuka osopolitiki bazohola lolu daba besebenza nezindle engaqondene kasijaba bayona iNdlunkulu bayiyo kepha baqondele futhi lokho abakwenza lapha nje ekhaya ngeke bevume bona kwenziwe ey'nkathekweni zakwabo abakamtheleli nje baze babhala kade khamba umntwana betosa bathi hawu siwenze kahle umsebenzi wethu kasiphazamisekanga ayibangabekho interference kepha thina lapha fanele izokhethelwa ngoNdunankulu so ile yonke ingabe nje leyo yamanga ukhona kulapha kwenhlapha commission umdlokombane ekhuluma ngestatement esifungelwe ethi lapha kwaZulu ulibo lobukhosi bungobesende mele promigeniture suka uyise ngendodana kanjalo nobasazi kusukela emakhosini kuze kuzofika manje siyakweshwa bange lokubukhosi obudlula ngoNdlunkulu waphinde wakuveza wathi kepha isigaba saloko okufanele ehlale sihlonzwa ngesigaba sikanina nalokho kuliqiniso futhi nasemzini abantu indoda nxa iganiwe isutha ingangqeni futhi nokugana nokuzala abantu kuba indlunkulu yayo kube likhohlo kube liqadi kanjalo indoda nje yomuzi lokhu ukuqokothisa khona lokho ukuthi isigaba sengane ezelwe isithatha esigabeni sikamama wayo laseNdlunkulu abehlukile kepha
yabo le vele idide nje uvele ucabange uzoyishaya ikhanda ukuthi ngempela ngiyaphila noma ngangiphili nakho ke okunye bese sitholana nakho lapha enkantolo ephakeme wedlulisela kwamacala njengoba umongameli wathi yena akenzanga into eningi walandela isinqumo sikaMadondo nalapha yana nawufunda isinqumo senkantolo uZondi lapha ya ayikho into ayikhulumayo eqhamuka kuwe noma eqhamuka kubo njengoba behlela utshena ngoMadondo eze ngokweigameko ezenzeke kwama-facts esho izinto ey'ngekho ey'nganakho kumele sihloniphe inkantolo njalo nomthetho esho izinto ey'ngekho ngokweigameko into nje enye ayishoyo engekho ilokhu ukuthi bethi indlulamithi yabekwa ngoba umntwana wenkosi wabekwa njengebamba ibamba alimqoki ozohlala baswele bavela umuntu osehlonile awuseka njengebamba lona ibamba intimbothi bese babambelelana ke ukuthi lo baku nabantu bebangalendele inkantolo yasinqumo yakhipha isinqumo kakwazi lona ongavuniwe isinqumo senkantolo ukuthi iphinde ibuyele enkantolo inkantolo ke ibisithi yena lapho kade kubelele abamangane abafanayo becela ungenelela okufanayo noma isinqumo esifanayo lokho bezimelele ezigamekweni ezithize ezenzeka ezifanayo inkantolo ayakwazi ukuphinde iqale phansi ilikhulume lo daba bakubiza ke neLatin zakhona bethi res judicata kulelo daba ingonyama ngayikaze ibe senkantolo ngaphambi kwecala lasePitoli lapho eyayisiyophozela isinqumo sikamongameli Selef kepha yayikaze ibe ingxenye yamaqala aseMpungundlovu uMadondo agcina enquma ngawo ayikaze akusadinge nokuthi uzubukeke ukuthi same parties same relief same cause of action uthi abale abamangelani abafanayo bacela isixazululo esifanayo kusukela egamekweni ezifanayo uZondi lena ebangawonge uthi ngoba labaqalisa eMpungundlovu kwaku uNdlovulo uDlamini wakhetha kuludaba labo kube umntwana abantwana uNtombi Zosuthi nomntwana uNtando beyokhuluma ngewili kaMdlokombane the signature authenticity of the will or the signature kwahamba isikhathi wayesefika ke umntwana sekhwezi ezovimba ukugcotshwa kwendlulamithi kwathiwe kuzoba khona leso sikhathi yamethula lecha le ukuthi ngempela hayi impela uZulu useshweni nokuduba masimkhalele singakhayelo nendlunkulu kuphela uthi uZondi wayengcenye yaseMpungundlovu ngezizathu nje sokuthi lesikhathi umntwana sekhwezi eyofaka icala eyomisa indlulamithi
wayesefaka wonke amalungu endlunkulu kepha umntwana sekhweze uyena umbangali indlula bethe bangalela nendlunkulu nezonda amakwali bathi ngoba nje umntwana sekhweze wamfaka njengomangalelwa nxa yovimba ukuthi indlula bethe ingagcotshwa ngaleyo ndlela wayengcenye ecala kuyawenza nomqondo lokho ngoba naye wayebangalelwe wayezoyokwenzane enkantolo nxa efakwe ohleni engasayinanga phepha engenze lutho umangalelwa nanga umna wakhe yena uzothi ke uyokwenza lenkantolo bathi hayi kwakufanele egqume ehlale naye so ileso simo ke esibhekene naso esikholwa ukuthi ke isimo esingaguqukile sesystem kepha ke ingonyama ibuphezele ekuthwaleni usizi nokuhlupheka kwesihlalo ekuqhubeni umbhidlako nomzabalazo wayoyise noyise omkhulu nokhokho bayo ukuthi kube yiyo esophondweni lokuhlupheka nosizi egameni lesizwe silaZulu kulesi sikhathi sikhuluma nabameli bengonyama bacubula isinqumo ukuthi umgudu okudinga mawuthathwe ingonyama kulesi sikhathi ibona muphi kuyo yonke iminqa engaba khona okufaka nokwedlulisela iqala enkantolo yomthetho sisekelo masithokoze bantwana sithokoze mafela bukhosi nakwintatheli ukuze sikhombise ukuthi kasididekile ngiyanxusa nje ukuthi siyayazi ingonyama yethu esayithathayo njengendlunkulu sayifaka esibayeni eside isibaya eside siqoshiwe kuyaziwa ngomlando kaZulu ngiyanxusa ukuthi esisukume sikhuleke luzulu wena wendlovu bayete sino sikhulu nomnyaka ukhona ukufisa ukuba bakhona imibuzo engahlule khona nokucaciseleka nje engumeni intwana lekuba yisonke isikhathi lesibukuthi sicela ukuthi ke siphe ithimba labesindaba bakhona abanemibuzo wisho singayithatha emithathu yokuqala sizokwazi ukuthi siyishiyele kahle siqinisekise ukuthi nafu uphilela ngendlela ilawulela nawo sibike siyithathe mangale ukuthi ukhona imibuzo la engekho ebakho ngicela ukuphethe lo bangiphe ithuba lemibuzo ngale Siphiwo amakhaya ngisebenza esekusida ngizoxolisa nje modelo suyisha mhlambe ngikhulume lesilungu sengenza nalaba abangasizwisisi bakwazi ukuthola ukuthi ingqithi I suppose the first question is just judging by your utterances and the statements that you are making today, it seems as though you no longer have faith in the judiciary to handle this particular dispute. What is your view with regards to how the judiciary is handling this particular matter? Secondly, are you contemplating on taking the matter all the way to the Constitutional Court, as you have alluded in isiZulu? And thirdly, the involvement of politicians, as you call it, in the affairs of the royal family.
Doesn't this, in your view, leave us in a situation where we could see the Amazon River being divided permanently as a result of this decision? Thank you. Bangithokoze khona ngombuzo wakho othi ngabe lokho kuthi kasi sayi akasakholelwa kuyinhlaka noma ohlanganwe zobulungiswa lenkulumo one ukuthi sisenkantolo, because we can't be speaking from both ends of our mouth njengalaba abanye aba opportunistic nga bebona ukuthi semasibavume beyithibele inkantolo ngabe ivuma hawu inkantolo zi right lapha ukuthi ingonyama ingxenye yale process ukulungisa lo daba ngenkantolo ukhombisa khona ukuthi iyakholelwa inhlelo zokugcina umthetho, kepha lokhu ukhombisa ukuphoxeka nokudumala ikhawu zilalelana inkantolo zingenzi okufaneleyo. It's not that His Majesty no longer has confidence in the judiciary. The mere fact that His Majesty approached the courts to adjudicate on the matter is a clear demonstration that His Majesty does believe in the judiciary, or albeit under the circumstances that we are being adjudicated upon in terms of a foreign law, Roman Dutch law, part of English law, and our customary system is in a way subjugated. It's all within the limitations, which is in any event not ideal, because you can't have the English people being ruled in terms of South African law. That would be frowned upon, particularly by the United Nations and other, these multilateral structures. But with us, it's okay. We have to be ruled in terms of a foreign law. It doesn't matter. So these are the challenges that maybe this speaks to the challenges that we, as a South African nation, when we claim that we, at a particular point in time, we attained liberation, maybe we have to constantly ask ourselves and try to respond to a question, liberation from what? If we still have the foundations of the system that oppressed us not being transformed or not being smashed and reconstituted. And also, whether His Majesty will be taking the matter to the highest court. In fact, that's a constitutional right of any South African
And now we can't have separate laws for His Majesty, that if His Majesty decides to approach the Constitutional Court and that gets considered as a treason, because everyone has a constitutional right to exercise different types of rights as per the Constitution, and that depending on the advice of His Majesty's legal team, His Majesty will indeed approach the Constitutional Court or any other court in exercise of these particular constitutional rights. And the third question, whether we believe that the involvement of the politicians in the affairs of the Zulu royal family, in fact any other family or traditional institution, could lead to a permanent division. That's possible because we believe that any form of an interference is predicated upon certain particular interests, whether political or economic. Particularly in our case, that we are a kingdom that still owns land. When the indigenous leaders of the indigenous people were turned into land as kings. It's an irony. Under the land, we have different mineral resources that are sought after, not only in South Africa by international interests. We have the ocean economy. We have gas as part of what obtained from the ocean. So I would say it would depend whether the politician still have interest, economic and political and economic interest in dividing the Zulu kingdom and any other structure of traditional leadership. Which was a comment. Okay. Okay. Ngoba uma besevile yona kancane nesewumdlala mhlawumbe sisale sesikhuluma indaba yomhlangano lo ubiziwe ku-29 esikoleni emahlobeni mhlawumbe abendlu manje saphuma kanje singalindela ukubabona lapha salibona lapha usulo ubele lapha kwisolezo, kepha ukuthi-ke ngasibona abantu abanaka noma yini, kepha besongosa nje ntshosho ukuthi ngomuso nxa kukhona phela okuloba nathi usiphi ithuba lokuthi siphawule. Ngeke sikhupele lokho ngoba kwenze umuntu umhubhe nentukuthele egcine selahlekelwa isenko seyingane zakho. Ukusiza ngalokho akukusiza ngalutho, kepha okumqoka ngoba sisesigabeni sokwakha nakuspace sokwakha ukuthi nje silekelelane kahle nomunye wenze kahle umsebenzi. Ntshosho lapha yana endlunkulu kunendlela yakhona
okwenziwa ngayo izinto kakhulukazi ukubizwa ngomhlangano kusukela emakhosini amadala ngoba inhlonipho nokuhloniphana nezinye zezinsika zendlunkulu ukwazi ukuthi uyomema indlunkulu kwi-social media nasemaphepheni qala waphuma igijimi khishwe induna nabesilisa ziye emzini abantwana kwahamba washintsha walotshwa incwadi kwase kubalula kakhulu ke manje kwase kukhona i-social media suvele uthi uvele ufake uthumele manje ke njengoba ke ingonyama uzona amagwala engamenyiwe lapha thina siyothi siyokwenzani lapha ngoba thina silandela yena hayi kube semlandela ngoba semthanda ngoba samqoka ngoba kumfanele ngokwesigaba futhi sikholwa ukuthi simele umngcele besihlalo ngoba impi yethu ingekamoya akuyona yamanga nama-black case angithi nje ukube kasihamba ngomoya siyahloma ngabe sesiyocetsheza lapha ngeke sikwenze lokho umama washo wathi uZulu kumele ekhonze kwasohlangana abayethu nathi ngesikhonze kangwane ngeke siyokhonza kumswati nalo mmeli lapha kwaZulu sikwenze lokho ngoba lokho ngasho ukuthi sithengisa ngokuthi singubani ngabe sithengisa ngeingazi zamadoda ezafayo zifuna lesi sihlalo manje ke ziyahlupha izinto zokuqili namanga ngomhla ka-24 uNhlangulana ngoJuni sahlala nabantwana nabanye abantwana abangekho la sibalindile ukuthi beze kuzokhulunywa indaba zalapha ekhaya kwaphuma ingcingo befonelwa bonke kufanele bebe khona bazopolisi basebefonela sihlezi sibalile ngokuvumelana ukuthi abeze sokukhuluma lezi indaba babaleka babeka imbandela hayi ngeke size ngicela ukuhlanganwa eThokazi ukuthi kanjani manje ke uyahlupha ke bengikhuluma nangu ukanina wami izolo ulala bizo ngabafuna Jake nithi izolo ngivuke nje naleli culo lithi lo muntu uyabusiswa ongahambi ngabonayo ongahlali esihlalweni sabanenekayo iyathanda imithetho kaJehova ngizomuthi othela intangeni iyaqhubeka ababonayo bayafana namakhomba emoyeni qhubeka uJehova uyathanda indlela zokulunga amashinga ayohamba endleleni ebhubhayo manje ke thina kasifuna ukuhlomela ukubona nje lapha hlezi ayikho nento phuzu iSminoff la sezwa kuthiwa iSminoff umahlomela uphuza kanjani kufanele kuhlomeke abantwana bangenzi izinto ngokuqili ngapha ngathi sayowela enkantolo hayi kabe enkantolo nje kuyojikwa ngoyami ihlezi yakhethwa isizwe amanga ngoyami yakhethwa isizwe sa lokho silindile ukuthi mabeze sizokhuluma indaba zenkatheko babaleka namanje lo mhlalo 24 June ingake into asekusela ngoJune ngabazile manje ke kasifuneke indaba zamanga nokuqili kasihlangane nazo ngoba isihlalo sisho ubungcwele besizwe nobungcwele kaNkulunkulu uqobo ngabe befuna ukuthi kube khona izinto ezenzekayo njengokuthi kuhlalwe kukhulunywe
kabuziwe ngeqiniso hayi ngamanga nale ndaba yokuphusha i-content asiphusha i-content thina so sizile sempeni athi umuntu uzohamba ukukhuluma efuna ukufaka lapha khona mhlawumbe ngabe ukusonyuka amafoni awazi leyo asiphusha i-content thina so sizile sempeni sibekele isihlalo ingafaka into ebhalente seyofaka lapha ekhasini lakhe sekuzonyuka abalandeli bengasifake thina indaba ezophusha ama-content ma kunento ethinta inzukulo akwenziwe ukubuyelela lesi sivumelwano lesi okwavunyelwana ngaso kwavunyelwana ukuthi kuzohlala no-5 aside bondaba kuhlangane 5 ohlangothini bendlu lamethe kuhlangane 5 ohlangothini kaSonamakwala kwakwenzeka lokho basike nge-content lidamkhonto lokhuza lena kwethu phela indlunkulu wonke umuntu wasendlunkulu ngeke ukuthi ngoba ushelele bese ungaqhubeka lidamkhonto ngoba thina sina ngithi kube siyala bezothi hey uthunyiwe manje awuthunyiwe ungabuza ney'nkulungwane imibuzo ngokuthanda siye engxenye siqhubeke khona ngiyabona ngathi akusabahlile kahle ukuthi icala liyadlula yini lenza umuntu alephinda ngokuthi imanje akusakhona ukubonisana abaluleki kanti ngicabanga ukuthi ngesikhathi soshaya sekuclear because ngokuqonda kwami ikhulumo esiye saphuma ngo-6 umntwana kodwa-ke akunakusaphuma ke inkuluthi isangakho zakalungile ubheke emva kancane nje khona bekeshe umntwana ukuthi ngebakhonze kwangwane angabe umntwana nje means that okay isimo message now is a proxy of umswati na oqala umbuzo osibili ngizokushaka ukuthi umntwana ichaza ukuthi uthe isinoma siphilanga kahle so saphunyela sakhishola abezindaba nomphakathi right so futhi ke if kwenzeka the copy accounts and say no listen now sesibhani incwadi ema-formal so siyamema umntwana usimakade ngabe mhlawumbe lokho kungashintsha emqondweni niye kulo mhlangano yabona ngokuqonda waphula yaphi lapho ngokuqonda kaphungula kufanele udaba dlulisa lwe-constitutional court amaphepha ebesengenele ungakadluli umhlangabani ake ngibekele cha baphungula ngale phela manje ngizathi uphungula ukhathazekile manje lathi ukahlambe sinethiwa mhlawumbe lo sesiphambuke uphungula esilekelela nojayi phela bese niwafake nosuku manje-ke nophungula nxa engathi siboshwa nephoyisa kumhlobo kuboshwa nephoyisa nawe ulithembile lo mbuzo lona ngala kwethu lokuthi ena indulamente ngabe i-proxy kaMswati angathi noma i-proxy ligama eli-right noma it's an understatement kepha ngelinye ilanga yovela ithuba sekuxoxa umlando iqhaza kaMswati ukuthi sesimela esikhona njengamanje nabanye ayebambisene nabo siyovela leso sikhathi
ayibona ngendlu lami nje iyokwethula ulo mamdluli ayibona lento ababenza lapha sazi ngamasiko akhona useke bayakwenza lapha abaqulana ngezinto lapha abazobe noma siba boqulana ngezinto phela mnathi ngisho bethula khona lapha philo ngakhona kuningi sokhuluma umbuzo nokucela na kufika incwadi iya umntwana somachakeni umntwana ingonyama hayi cha asicabane ngalokho ngiyakulekelela ukuthi okubuhlungu bonda bafila Khosi nabe intathe kubuhlungu ukuthi okuningi esikholwa ukuthi kuyikho kwamaqiniso kwamanga cha ngempilo ke nje siyiphilayo ngazivuka ekuseni kuze kuyoshona ilanga seshem lokho esithi siyakwazi kwamaqiniso ngempilo it's a scam ngabe ukuphila kwakho njengomuntu ukuthi uphiliswa yini ukuguliswa yini ungelasha ngani na yonke lento leyinkolelo neyinhlaka ezikhona ukuthi ubani olawula omunye ofosovela omunye na yonke lento it's a scam futhi mhlambe nga sivuleka amehlo siwazi amaqiniso siyophambana amakhanda sonke mhlawumbe abanye bebanjwe beyikhuma ngonyama uzonda amakwala yaqokwa indlunkulu kayiqokwa ngasopolitiki yafakwa esibayeni samakhosi thina kusikhathaza ukuthi vele basho bathi beze bekwazi ukusebenza naye bajayelwa simfuni abantu babekwa phela nethuba lokuthi bedecide kanti awuthi baqoka lo ababekholwa ukuthi ulethi ufanele bajayelwa simfuni ngeke sikwazi ukusebenza naye bangazi ke kangaze nebe ngonyama kangisoze ngabayo kangifisa ukuba yini ngaze la ibuso wayengonyama yini abo nobaqubula amakesi qubula izinsimbi noma yini okuthiwa ngeke sikwazi ukusebenza naye yini engane sikubulayo kanje uyabona ngeke sikwazi ukuthi lesibandi isindayo noma setshenziswa mhlawumbe wengonyama hambe wefaka lapha kasawuthi emkhathini manje-ke ubuhlungu-ke lobo ingane zakwethu okukhulu silazi iqiniso nabo futhi belazi nabasebenza nabo ukuzoqeda ngozulu nemaphupho lakhe beyingane zenu nabazulu benu kepha ngoba basebenza nabantu abanamandla bese nje into wrong kuthiwa iyona right right kuthiwa iyona wrong no sengiphetha ukuthi basikwazi ukwela ibloho singakafiki we can't be responding to hypothetical questions ukona ngashona ilanga inendalo kokuneqala yabo manje ke ngalokho kwenzeka kuyobheka leso sikhathi ngendlela okuza ngayo but you can't sit and respond to hypothetical questions. So, kuba ke ngibuza again masiwela engumphakathi. Ezinye zezathu ezibeka kanje awuseyi yabana ababeka usiko ezenza bazibeka to support their decision. Is that
one uzalwa ekhosini manje, and two uma wakho lotholwa isizwe. So ngokubuza ukuthi lutha ngoba mhlawumbe leyo tradition iyasana nawe because ngokubuza ngoba kwaba ne-view yet even if mhlawumbe umhlangano lo wahlala 14 May 21 let's assume mhlawumbe uhlala by properly umhlangano udlala abantu abavumelekile I should say that abavumelekile bese mhlawumbe ubeka bese mlandela ezothu engizibalile ingakho ngikubuza ukuthi angahlangana uhlangothi yakwamukela lo ukuthi manje kwaZulu umuntu ozolisiwe one uma wakhe kumele ukuthi alethele isizwe and two kumele aphume ekhosini yobonga ilokhuzana umbuzo ungayikhuluma nje labo umdlovu ukuthi labo abambekayo yes labo yes ngoba umbuzo wafanele ulandela lapho bangobani laba ambekayo babe nalo ilungelo lokumbeka labo abambekayo babe ngobani labo bangobani la ekhaya endlunkulu babe nalo ilungelo lokuxhomondela nokwenza izinto ngokuqala umbuzo lana uthi labo abambekayo ukuzalwa ukhosini ukulotshwa isizwe ngizokulekelela ngicela uhambe uyobheka inhlapho commission uzokuthola njengoba nje sikhuluma manje into lena eyenzeka ngisho nasemzini nje umuntu isigaba ingane isigaba isithatha kunina kuba isigaba sika mama wayo ngoba isigaba sikayi sesimile siyaziwa noma kuthiwa umnomzane noma kuthiwa indoda yasebenzi unina ofike eqokothise isigaba sengane one ngokuthi ugane nini lapha ekhaya futhi ngayigane kuqala uyena indlunkulu emzini wendoda yakwabo ugane isibili lekhohlo ugane isithathu leqadi noma indoda ingagane izibenza amakhosikazi awu-40 ile principle esebenza automatically bese kuba ukuthi yona ngayinqumela ukuhlela umuzi wayo ithi loya ngiyamsusa unamba bani kulole phansi ngomfaka lepha nje ilokho indlunkulu lekhohlo leqadi bese kuba ukuthi akhona amanye ama-factors leyo kuzaleka is just one factor or just one consideration kepha ikhona enye consideration ngokwesigaba sokuzaleka kwakhe lo mlobokazi lo emzini wendoda noma lo ndlunkulu endlunkulu uzalwa inkosi futhi lokho it's an added factor engaba number 1 kube khona number 12 number 3 ezalwe inkosi futhi lesigaba sokuthi ufike eqala sesifile sifela sona elotshole isizwe zalwe inkosi lotshole isizwe sekediwe lapho ingakho ukuthi itse kubhlungu ukuthi ukufika kwenqubo yaba basiqonela yafika yashintsha salahlekelwa uNkulunkulu bethu nabezi sakhohlwa ukuthi uNkulunkulu ungaphakathi kithi nabezi komunye nomunye wethu ngokuthi senze ukungcwele kaNkulunkulu ngithi sithi simfanele sakhiwa ngaye ngabe uzibona sisho njalo
kepha-ke leyo i-problem of an exiled God. uNkulunkulu sekudingisweni esihamba siyomfika emasontweni ngamasonto asihlali naye sekudingisweni ezanqodo. Sasuke nesona ngalo yabezethu anokuthi Phumula edalapha mhlawumbe nje ukukubuza wena utshelwa abantu mhlawumbe njengamanje umuntu obehleze egcekeni ehlezi nembubele ehambileyo uyabona ezinye izinto kuyibhukudo yenza kanje iy'ngane zawo njengoba zingaka ziyiphethe kanjani zona njengoba seyikhulile indoda nendoda ma isibona ukuthi awulapha engangibheke khona ulapha akulungile iyakwazi ukuthi ishiftele kwenye ingane ibona ukuthi lapha akulungile. Uma ngingakutshela nje Phumula mina ngilapha okunye ungakwazi ukuthi yayithuthiswa yini ithuthe kwakhangela ithuthe zonke izinto zayo ezisenyokeni. Lo mbuzo-ke mhlawumbe bawukutshela abanye kodwa ngiyakwazi ukuthi yayithuthiswa yini. Abanye abantu asebenamahloni manje ukusho ukuthi yayibeka ukuthi cha bonjalo kunjela osengamahlazo manje abantu asebenqane ukubusha. So-ke ngisho ukuthi even-ke nomnumzane ekhaya akusho ukuthi ngoba azala ingane kwayeyokuqala ngisho noma ngabe kuthiwa siyabheda kangakanani iyohlala iyihloko yekhaya iyakwazi ukuyishintsha indoda umuzwayo iwuse kwenye indawo ingezophendulwa muntu. Nalokhu Phumula lokhu uthena umhlangano umhlaka 14 May nayo yonke le amanga yonke lo Phumula akuyona iqiniso epha akudingi ukuthi utshelwe yini umuntu kuzazi iqiniso kufanele eyihluphe elifuni. Iqiniso is out there when you read this judgment as part of lawo manga esystem. Abasakhuluma ngomhlangano womhlaka 7 April. Ayikho esakhuluma ngomhlangano womhlaka 7 April. Okwafundwa ngayo iwili yafundwa ngomhlaka 7 April. Kwathi uyahlonzwa ngomhlaka 7 April wakhulekela. But okay, sendaleke selective amnesia. It's out there. We were lapha abeyini unfortunately ngibheke ngibize inkundla ngamagama ngoba ngikhokhela ukwenza lokho. Ukuthi angifuni ukusebenzisa iplatform yero umhla ka7 April. Okay. So ngifuna ukuthi esikhona nje. Ukushaka manje wakena after ithola kahle. Ida answer ukuthi these two traditions engikhuluma ngawo. So ngizobona babale thikambe qobo ngone ukukhuluma phakathi. Wasithola bala ukuthi iyapha. Manje ngithathe imiswe kodwa nje manje direct ukuthi ngalohlangothi le-accept ukuthi ke umuntu ozoyisilo kwaZulu kumele azalwe ekuthini and kumele uma alothola isizwe lethu kufanele na okokuqala kufanele izile ukuthi ena isiko ngalotshiwe ebhebheni zabantu njengemelo kaMoses. Isiko laguquguquka ngakuthi laguquguquka ngithi liyashintsha but le dynamic because irresponse yabantu eyimena basuke bephila kuzo bese beyikhathina leyo mthetho nemthethwana noma beobserve into yenzeka njalo bese kuba into abayilandelayo ebalosiko impilo yabo. Kangilazi isiko elithi umuntu okufanele ebe ingonyama kwaZulu kufanele ukuthi uzalwa
emkhosini nokuthi omzalayo ulotsholwa yisiko bangilazi mhlawumbe ke lisazoba khona okuliqiniso njoba kade silokho sichaza ukuthi kuba nezigaba okumqonga fanele sikuthathe kusilekelele kusiphilisa ukuthi isigaba salo mlobokazi emzini wendoda noma leyo ndlunkulu isona esilawula ukuthi ubani oba inkosana kepha umntwana osekuvezile futhi okuyiqiniso ukuthi umnomzana nje uyakwazi ukuthi ebize umndeni ebulale engabulale enkabi ezoyishintsha inkosana ethi nango seyinkosana lona akayiphethe yathi ngaqinisa kuyenzeka kulisiko kwenza ukuthi nxa engasekho ungashayisona amakhanda ngifaze lokusho umntwana kepha okuliqiniso ukuthi asilandele isigaba sikamama yabona nje lo oqala angithi yena indlunkulu emzini wendoda leyikhohla leyiqadi sekuphelile kepha yabona nje isigaba sendlunkulu uyuzwe kukhulunywa lapha kuthiwa kuphela kafe wagana umntwana wawudla umosi ngaba kuthiwa umlawu number 20 number 50 number 30 ngoba uzalwa amakhosi it's a consideration but angekwazi ukuthi na hayi ngeke ube ingonyama xa ukuthi awuzalwa emkhosini awulotshelwanga isizwe kubhekwa ngaleso sikhathi ingabe into njengembuzi ngoba imbuzi kuyihluphe niyithole ngazo nje bazoshintsha iphepha kwayo kepha okuliqiniso thina sithi silandela okwasho umhlobombane kwi-Hlapho Commission ukuthi nanka ama-considerations abhekwayo bese siwa-aplya to ngaphela siqale siqhamuke ne-theory noma ne-philosophy bese i-aplya kuma-facts nakha kushoyo umhlahlandlela bese i-aplya kuma-facts ngoba lowo mhlahlandlela umntana enkosi uzalwa ebukhosini ngisho abona ukuthi ena uliqadi ngokwendlela le enormal uliqadi kepha khona eliqadi ngoba uzalwa ebukhosini alotsholwa isizwe uyolotsholwa isizwe bese ke eyawudla umusi siyabamuleka siyavuma futhi siyakweseka ngoba asinawo amanga asikhulumi into ngoba sifuna izivunde ngoba umlando yositshaja mina kepha okumqoka nokukhulu kakhulu ukuthi bathi masekwenzekile lokho ingonyama yasifaka uzondamagwala esiswini sikamntana enkosi abantu abanamanga ke they will tell you ukuthi lelo siko lenzeka ukuthi walotsholwa isizwe nxa sekufanele manje kuqhutshekwe ke nesiko lokufaka esiswini into engekho kazola kazi bebe umhlobo so right lolo siko lwekhula ngalo andazi ngaso lokuthi mhlawumbe lukusho alukho cha bo ngiyaxoxa ungene emlonyeni ngithi mhlambe imile engachazanga umdlovu uthi lapha kaZulu ukuze ube ingonyama fanele ube ukuthi uzalwa inkosi walotsholwa isizwe ilokho ke umdlovu engikuphikayo ngoba umlando ngoba phela angithi ukuze sithi sinesiko suke sibheka suke sihlaziya oseke kwenzeka ngaphambili ngithe kasilazi lelo siko elethi kumele kube ukuthi okuzalayo uzalwa inkosi walotsholwa isizwe
ngoba uyingozi leyo xa sisho nje ngoba shothi ngase eminyakeni elandelayo sibe nengonyama engeyokugajwa ebukhosini shothi ngeke sibe nayo ingonyama elandelayo ngoba sesihlalela sakhuluma into engesiyo ngoba sifuna ukuyivuna thina shothi nje leyo ngonyama nje amakhosi amadala ayithanda nokugana kufanele egana ngana inkosi lapho shothi ngeke sibe nayo ingonyama olandela ngoba iyobe engazelwe ingane yenkosi futhi ingalotsholwanga isisu so kuyingozi ukubeka izinto ngendlela engeyiyo kepha okwethu ukusifanele ukuthi oba ingonyama ulandela isigaba sendlovukazi emzalayo ngenze ukuthi yena leyo ngonyama mhlambe ithi mina ngizoganywa unhlongolo yedwa futhi uyophuma lapho uyoba ingonyama akazala inkosi akalotshwa ngasizwe kepha ngoba isimo sithi ukhona ube ingonyama eganywa abathathu ongekho bebukhosini shothi ngeke ziphume ngonyama la kayika amampunge aswayeke namanga ngoba ayadukisa kulicala emlandweni ukukhuluma into ngoba ufuna ukuthi ikuvuse ngiyajabula umdlovu yabuza ngoba nibafike bentshela izinto bayashintsha hamba noyibhala nibhala into engekho eyamanga into nayo masuyicabanga ake sinje sithi ingonyama ethize mayasingaganwa ebukhosini ingalotshelwa isizwe futhi ukhosi kuphelile kazo wathinta indaba ekuqaleni lecala umbuzo wami wathinta indaba osami ephatha umkhongo mangamhlanje uGlorious but kufanele vele kube khona abafaka ubayise indodana but uthi ngayo bona kufanele balawule ukukhuleka komsebenzi ngithanda ukwehluka lapho kodwa nalapho futhi lakhona ukuthi ubaba lapho nabezizibethakweni ukuthi ukusoka kaMdlongane lapha endlini wasusifakeliza enobeni nalokho futhi kwandiseka uma uzofuna into uzongaziwa nabasenjuju kose nizokwazi kwandiseka lokho asemisizwe ekulungisa noyise uMdlongane but question yami ilatheni ngathi umntwana uSimakade niyamonga ama-WF wenu animlethi azikhulumela kokwe mhlawumbe isizathu salokho isiphi masithokoze mngana ngonyama yazi wetshena umngana kwalungiseka kanjani siphi thina ephi umnganga yena ngoba kuzoba inkinga mnganga yazi kulungile angenile bethu kepha ngaba lishwa nje ukuthi umnganga eqhamuke ezositshena indaba zalapha ekhaya sibusile lo Mdlongane sasisho njalo sithi sibusa nayo uMdlongane ngoba wasithuma esithuma lapha sithuma khona ikhathi esithize sibuye simothi sithi sibusa nenkosi ngokwesigaba sethu manje ke ungathi kwalungisa kanjani singathoza ngokuthi uselulwe lapha mhlawumbe nathi siyalathatha into engekho futhi kuhle ngoba phela umsakazo njena
umabona kude mhlawumbe ngaselapha umngaba ngomkhulu Yozitha angeke amusha interpretation ichaza kakhulu kodwa iqiniso lalozitha uma kukhona nje kahle ukhona umbazi walo kusayela noma ukhona okuyisiko elenziwe umsizo elenza kuyisi ngomyalelo walabo namhlanje singathi mhlawumbe basuhlangothile lapha kodwa ke ngingakwazi ukuthi isikhathi sabuza kwethu ngesinto labezithu cha lelo phuze liqhawe kakhulu baleke asikwazi ukuthi sigijime nje silishiye kanjalo sokubekile ngathi intombi sigogo silo ingozi babo Namaze umthelo ngangena kade umntana bese asemnikeze umngane elophuze futhi nabeza bezwana ethi abantu lapha sikhuluma izabezwana ukuthi sithi into okuthize osuku oluthize khuluma nje ayeza bezwana mhlawumbe nabezitha sengifika kodwa exactly amadate neningena okuhlala bani ngiphinyama uyanyiphinyama but ukunda bezinto lapho bechaza kabini ukuthi ukhona la khona umsizolo akekho khona ukuthi suka esikhundleni ukuso uyangibambezela omagama lawo esilo umsizolo kodwa sengisa njengoba biza ukubiza lo magama ukuthi suswayini lapho ukuthi umlilo ngamezeya enyokeni kwaselule kwabe lapho umsizolo ukuba lokamlungisi lowo magama abasulekile lowo magama awasula ngokuyalela something from yabezo ekhula uhlangothi into ukuthi lokwenzayo ukuphatha ukwehlisa akuthanda ukulunga uma uphatha njalo isuka la eminyango akamadolo enokunika imvumo kunamazwi nkosikazi ukuthi uyofike athi ngalo mas awasho ukuba awuyindlela ukuthi bazowabeka uxolo wawuphi wena lapho ngafasiswe khona ngoba bayazi ukuthi mhlawumbe ubana ngalo kodwa inkinga siyafisa bandla abe indaba kepha ngiya understand ukuthi bakhona labo abayizindaba abasebenza kumaziko aphelele nayo yonke indlela ngathi ngizothi amakhulu lawe siwazi futhi nathi esikhule khona bese kuba khona amaziko epush content thina zizo push content yabona lapha kukhona o-Newsroom Africa o-SABC angazi ukuthi banoma ziyiteshi lezo ezazi ukuthi ngakhona inkinga uyapha uICAS bakhona bayaziwa nabo ikhandlu leyentatheli la yonke lento bakhona yakwazi ukuthi ulokhuza manje ngiyacela mina yana wethu mntakamkhulu asilokhuze asihlukane yabona kini nina njengoba nipusha content lento leni entertainer follow uyafaka bese uthi awuthi ngisayobheka njengoba ngithe sekukhona bangaki thina lokho kulusizi uyukufa kithi uyasiququda usuku nenini ngobonakala omkhona nje basikhuluma ukuthi nje sikhuluma ngeDubai namhlanje lapha ekhona yedwa uyasayina kodwa asazi mhlawumbe nje njengoba nje ngoba umeseka nje mntangahlabe nawe sothi bonke abangisekayo sekunikele Tsholo mvulo eDubai so ingozi bafowethu so uchema nje kweintatheli kuyingozi ngoba phakathi kokunye kunomthelo ongemuhle ekugqileni kwentando yeningi yebo
Ngakho zonke inhlaka ezisebenza intando yeningi. Asiphumele content. Sizwane kabusha. Ngeke sibone content ngoba kusemini. Sizwane nje kabusha. Umuntu enze nje represent lo muntu ongaphakathi kuye. Afika naye lapha emhlabeni. Kuthi makufika isilingo usuduzele eceleni. Bese kulokho ngisho ukuthi ke njalo bemntana ngithi lento oyishoyo angisho ungayifaki lapho uphusha khona icontent. Kepha la sibe media briefing serious. Azidlali futhi. Shinte eningabe khona siphuma kumbe namani omhlaba. Manje ke ngelanga ngositshela ufuna ukuxoxela lana kathi asophatha izinto. Sichoma sikalezi ibona. Ukuthi abancane besithole. Umntwana uphendula ukugijima uyodlulisa into yomntwana nesizwe. Umntwana ukhuluma ngomsamo kaZulu owathatha wakhakhanya wasiwa enyukeni. Ukuthi uyazile ngoba ukuthi wasuka kanjani. Kwakuyisiphi isizathu sokuthi usuku. Ngoba wena ke osuligosa lethu njengendlunkulu. Singasilida ukuthi wasuka kanjani. Bese ke sibuya ke sizosho ke lokho kushoyo nakho okugijima futhi ukusonyazini. Kodwa into eyenzeke egcikeni. Wena emzini kayihlo uyakwazi ukuthi ufike wenze iphutha bese kugijima inkolo okhola kuyo bisibuyizo olisa lokhu okukwenzeka ihlo wakho ukuthi akalutho manje sefanele kufa umbambe ngamawashini usugijima enkozweni yakho imoto ephakathi usubuyizo uzolokhoza ngoba nalokho okukhulumayo kuyintimbothi kuyintimbothi yokuqala yokugcina ngoba umdlokombane ayibashile bakhona namanje ababeya lapha kulowa muzi bangonyati ehlala kuwo ukuthi ihamba ushweleze lento bemthole edakweni yamaphela wala ngoba nabo labo babe sebebona inkinga zila ngoba lokho sizokumela la amakhosi uma ekhombe umuntu ngomuntu awajiki owavela qala uma kulokothile ukuthi uyohola isizwe akajiki singawenza onke amaqhinga njengoba sibona uMadondo nje kade benza kwasiyazi ukuthi kwahlala ubusuku lapha eMaritzburg kwakhiwa leli cala futhi siyazi ukuthi kuhlala ubusuku lapha eBloemfontein kwakhiwa le judgment esize ngayo kodwa konke lokho yokuphelelezeni lokugcina iqiniso nomdali zethu siyabazwela nje abajabulayo ngoba yusizi nje obesho nenyembezi manje ungadlali nje udlalele kulo nto leyo ukuthi uzobheka up into engekho kufa lokho zinyembezi lezi wemngaphi uyazi nolubizelane le esithakabeli sentaba uthi alize sithakabeli wakwayibona angizami cha bathi njengoba ukhuluma lapha nokhuluma ishelela basisophela ngithi mina onyazi ngithi nithi lo uNkulunkulu odla uphuthu oshaya Phela sazi uNkulunkulu adala izulu nomhlaba umneni manje akungachemile ungangena emapolitiki ngoba lo muntu uyobusisa ngabi nabonayo ungahlangana lento engasilo sele into engasile amanzi ahlala namafutha ngithi unyazi nokubiza nenike ngisho lesofakeke lolu daba mamndanga utshela asibize ingonyama eze kusithanga sebendaba ngithi unyazi ngizolibiza nentona ngithi uNkulunkulu lapho ukhulumela bona njengoba usitshela nje ukuthi unyazi kwenzakalani babepha balapha ekhaya kwenza lento usitshela yona wena why ufune ingonyama eze kusithanga sebendaba
wakwambona umjokombane wena thina sikhuluma ngenkosi asikhulumi ngecelebrity sikhuluma ngesilo thina Nkosi yosela Nkosi yohlanga wakwambona umjokombane esesithangameni senda Chubiza imita briefing manje ke ningasifunzi bafowethu izinto ezineziyo into esiyibona thina ukuthi umdlokombane ekhulume nesizwe kumkhosi othize nani noma ekhosi noma ekuphi noma ebenalo exclusive interview kambana futhi exclusive interviews hayi nje waseXhosa intateni nje nalona ayixoxa la kaphambi manje ke wethu ungazosifundisa ngekwethu ngoba nawe nesonto lakho lizositshela ngani asikufundisi lutho zonke izinto engizenza lapha nengenza isense kusangana siyayijulela uba ngikholela kuzo ngeke sizokujaja sikutshela ukuthi yenzana kanje yenzana kanje manje nathi ngafuna ukuthi nizosilawula yabona njengoba nje nawe ulapha usonta khona nathi lokhu kulisonto lethu Mina bese ngigcwaliselekile ngasohlangothini lwesizulu ngicela nje ingcenyana encane ngesingisi ukuthi bebengazange highlight leyo ukuthi makela njengoba sihleli la namhlanje ngeke inkinga ekhona ekumethisihlalo ikhona inhlasi mhlambe yethemba elisena ukuthi usangakwazi ukuhlelela phansi abantwana abasendlonkulu nendlonkulu yokala kulungile indaba yesihlalo Yes, we do believe that there is still that demo for that at a particular time the Zulu royal family will have to converge under one roof and resolve all the issues, but the foundations for that has to be truthful. They can't be spurious. They can't be based on lies. We are still looking forward to that day. We did mention that at some point there was a five-a-side arrangement in terms of which would then address all the pertinent issues, all the fundamental issues. You can't say we are convening a meeting on the 29th where almost everyone is invited, including Amabutu. When are we going to afford ourselves an opportunity to engage on our issues because we believe that it's important, but there has to be a sequence, there has to be a chronology that a particular section of the Zulu royal family has to meet quintessential section, or the essential constituent parts. Wake up, snowball effect, so that would eventually say the Zulu royal family is united. We can now start engaging Amkosi Ezizwe, Amabutu, and what have you. But we can't go there and endorse the travesty of justice. Our engagement has to be honest.
has to be, we have to engage frankly, robustly, openly on fundamental issues. We can't sugarcoat things. They've never taken an opportunity to engage us because they know that we'll tell them the truth they know. When the Macingwane ad hoc panel was constituted, they refused to meet with us under one roof. They ran away. So, in a nutshell, we hope that the time will come as long as they've decided or resolved that they want to come and meet. In fact, we are the ones who've been waiting for them all these years since the Macingwane Ad hoc Commission. This year, we're supposed to meet on the 24th of June. We are prepared to engage, but not in Amanga. Amanga, that's Klangan now. Cishe ayisekho eminye imibuzo manje kodwa sizolivula ithuba lokuwanongana interview sisenzele ukuthi nje mhlawumbe wena wendlovu bayeti ube umhlaba yena ongangendawo